Korea TV West nakushemerwa mnonga ha program Reeba Ahindugire kandi nintwaro mu gishogu kutabarusi ya Christmas nebiro byone by'amashemerwa ebitutwiremo abamwe bagizira amajenyi abandi bagiramo kubataza abandi bagiramo kwinjirwa no gitwa abantu batambure nshonda bije mbiro byo kushemerwa so ninyenda kutwaro mu gishogu kubatabarusi ya mbyona ndibet komjuni kandi ejino program Reeba Ahindugire bursande shahi nazekiro kwija kuka shahi 5 notubatriya kandi ije garukwamo izoba ryo rwa kabiri shaha mukaga gwihango kuba watwegeta ho muno rwo kubanza nakushemero kandi ije program obutoshe baho turukutaya isa abantu batari bamwe na bamwe nambwe ne sabite yahwire twaturi umwanya gwenyini tutaya yise Reverend John Katunzi akatuhereza n'obutumwa bw'ekiro kikuru nintekateka ngo mukabukurata kandi hati naza kutuhereza obutumwa bw'umwaka so deka mwakire tugende hamwe misho Reverend nakushemerwa webare kunyakira mu program egi kandi nano kuntekateka ho kunyeta mazima nitwenda tandikiro kutushabire shara ahabo kuba ahintunga omuhereza warahanga mbanita nayogora mbwenu tuhereze shara kandi nko kuba kweto mwahure w'ekidongo ninjira nuje kugirana nakeshongora kuwatwa turukutanda ka program mu style katushabe kama twakwebaza yebare mukama kurengo turinzire abandi barigiro mu magaragensegi yebare mbweni ijaba nitu mu program egi twenda kwebaza abarokoro mu program egi twenda kusima abo tutaho umutima no kutweta bweno twenda kweta mukama abarukutureba bona bahereza umugisha barinde bahereza amagara nabakora mu TV egi nabo bahereza umugisha Kristo mukama wetu amen hati harhake shongoro akuwahurire nebeshongora iworhire amagara gwaben orumu mbwene katuterere twahura wajanga bakamba ketata harhwensi ngo harhwense shemeire yo mwiguru konka ekeshongore cyabire kiri ecyabire kirye cyamani Chimanye ndimi zona bona kuhimbisa Yesu azanguma ni musinjizaje nawe mbabaze nyinji amaraho manige bibi Eshagama yeyogeza kimwihano ihano ryo munyabibi abisirwe ibikubahurira ijakaryo mbabazi ero besima abo kuchire nako bagira mashemerero kabasibwa chimanye ndimizona bona kuimbisa Yesu azanguma ni musinjiza ifamatu mwemuhurire Yesu mwishongori mwebiteta mwebimuga ni mukurice empumi
ekeshongore cyo kubebagira ngo efama tumuhurire ngwamaraho amani gebibi nkitijuke nzukuzire nyine nkijuke sindo yanjye nkijuka rero bajya ngo amaraho amani gebibi ngwempumi umurebese ebimuga muguruke nareba uko nembye ikimuga ubundi nkanshitamumu kiti cyo mwana ngweriro mu kazi w'abandi ngo bakakinga rero nzamu ohirwa mpibakinga ninga ko ineraka nabwe uko bino mugisha gwe bintu ebi tumugisha ningira ngo n'ikisirani kandi y'umushema bakabatakwata abashija bakabatakwata apana nambwe harobuna kwatoro mwishiki mu rufunzo rwitu rwa kirite otyo abo witu bahamanya nambwe nani impagamba kirite bahamanya umwishiki namukwata otyo ninza kumuhamba umwishiki yagera tereka tushabi bantum yajya tarahanga tanabugana stane ni uraginyeho urahanga ruhunka hora yankwata ya amjantiro tiroko yagenda ndiyo mushema ensendemere mazima ndiyo mushambani ndiyo kifiri konkara hangogu n'umutunji w'embabazi hatoriyo mwahuri ndiyo mwahuri hati obwiro bwo murayifejo oko wanyu mukamugira yoza Christmas Christmas zikaziriyo mbene zo Christmas nizo twabire twinemu ebihagaro tuzumudansi omubwire bwa Christmas nubwe mwabe mukore ebihagaro biri kukirayo tikirufane kandi obwe tukagitandikira ibakweta tukatandikira abantu beta kagoma dance bakabazumike karaye nanga bagira kagoma biro umuntu atera mazana omubwire bwa biro bikuru bushesha murya hakagoma ako kakakanuzire kata kanuzire kuyo kakuryo buhuje abwo ku okwatana no mwishyo mwe akakashansha mukamba mukwatireho muzina nabishiki Reverend Kawarirensi okwatana no mwishyi bwenu bantu batera yufa okuhurira okwisomo chuba cyo mwishyi bwenu nakagoma katabonera atejo kahurire bakabagize nabata kahurira kasansa kayombagane wachikozuro chemero kucheyakana niyano rero oriyagumana kahurira kasansa kayombagane wachikozuro chemere kuchehakana ni hano rero wagumana kongotaho imwe numuzina hati iwo nubwo kwiso mabere gumushye yiwe yaba byagamba kubi yiwo nuburgaho n'ubushe no machi wabe no huru turya bashema abashiki babandi nibatoroka uko ntuza kuzina nabo mwene toyine moments nungi za Christmas nungi toyine nabyeshongoro bya Christmas ebyo rukurura hate biri kwijisiya buri obwenyi mukashemerwa okwiha hebe byensi ebyensi kwihaho kandi kunahirize kujunu Christmas nubwe yanurira mazima yakumanyisaho Christmas eki yamanyiseho abo kugira ngo Yesu Kristo akija kucungura ensi kandi nanyakancungura mbwene nakunda Christmas ahubwo kuba arahanga nicyo yayohereza umwana wo munyamunegere ngo kumwikiriza areke kwerekerera kurakatunja amagara gataho mwene Christmas nkagiye kunda ahubwo kugira ngo rahanga kohereza umwana wo munyamunegere yija kucungura ensi obwe kunahereza kujunwa nubwe manya wabo tajunwe kanisa tekakunurira nambwe n'abatajunwe no barya baturo mu kanisa ninko kurya ibyo kurya bitari umwonyo kunka kubona Yesu kanisa bona kunurira ikanisa bona ubona kunda nababurira hati ninshomo mushorrongo shemererwa nkaiza kushoma mushorrongo mbayiburo nguruhanga no mushana natagurira kandi yo kitanda cyanjye nashemererwa umucyara yambuza tuwabota shinta nabone kigambo mbayiburo ati nikigira ngo inkintu nguruhanga no mushana yare nintagurira nshemerirwe mpurira yagambira abana atona shota kuza kutabuka ona shindi tabuka ryaro watandikira ikinana
konka konkwijuka ngo Yesu n'umushana gwensi Yes. nkijuka omwirimo gwego ry'umurinyi omwirimo gw'ubushambani arambe ngwe ninyazo z'amazungu erira abakazi b'abandi ngwene hati umuntu konka no kurwana ukanorwana n'umukazi wawe kunekigera nturihirwe nyuma yenga ashobwe tinda muturire inzu kunkanta kumutere bikatu oh dear kunabi kandi mweterere bikatu okori omushahoshi kashitaka huje nkanywisa ombazi tukatwina kabaza kabendo eta triple pin otyo nkankata mwamizi rero nyorora mwaka agatekereshi no babaga kwira ugagura umbasha ugatamu rero mutere bikatu nabwo yarobo narinza kumutere bikatu mukasheshe ninza kumutere ikikatu cyamwenda ntujumara yarabaho yiguro bwigiye yetura mu kifuba cyamawe yaburuga oh dear yajyate bikatu bya mutano ukabyandusi mawe yareba nkwise bombo mu ngaro misize mu mbazi yambuza to bushaho ukabushomera naronde inashomiro bushaho habura ndiyo mushema konko ko twire notere bikatu tere bikatu nabwo kunahirize kujunwa nabyitisa atingaga wayetisa kuba mushaho kasho bushaho nkambushomere akahuje okay nangwa nanye kunenkwatwa nantine ukuntera ninyetere kikatu toine hiwaye shobize manyokatera nko gukazimbo bakangerera imbabazi arhanga kakunda umuringo gutarwa butosha ugutarwa butosha okay unkarango umutungiwe baba niki nani ngambira abantu emitima y'abantu nibatenga kugiboneza batakaboneza embuga bakaboneza amaju bakaboneza ebindi emitima yabo bagiboneze rero Yesu abonaho kuzarwa okay enshonga neha noshanga omuntu Yesu naza kuzarwa twira initima nanda nobu Yesu ari kuza kuzarwa itima eryo rugumemo bwene kwa kwetisa ekikuru munonga kwa kushemeza abantu kuba kushemeza emitima yabo ekindi eminyeto nyeni ntangara eminyeto nkuko nari ngambira itu tukaba nturonda eminyeto Christmas tubiyo korera mwe bahagara akaro butwabe tuciro bato ko batera ibyeshongoro ecyo kubanza batakashyira kutera ebyeshongoro hakahabaho engoma bazitera nkabiri nabinanyekiro bijo mukasheshe batera engoma bacheza bija bagaruka bazigaruka bazitera ebintu ebyo hati bikazayi abwenshi tutakibireba abwenshi tutacurura ekiri ekika ekitwaye tugira turubato kugira ngo nabakuzibira kuzakanisa uko bano yenda shana ngo omuntu ogwo mwanje bekaba hakaba huki noni ntekateka ngo bwenu empinduka yensi hati zaza kuba shayi shatu n'ekicweka itu mukanisa shayi ibiri ebyoma nibiba byatandikire kugamba abakwaya bariho bwenu omuntu nobwo arikuba nija nanahurira ebyoma biriyo nibigamba so engoma tizakyetagisa hati ezo kweta abakristayo kwija kushaba engoma ni wabo zine nozitera abazine konka hati itwe ekyokushanga omukanisa kitarimu okara abakristayo bafunyanyara ninka amashanyarazi garugaho ebyoma bikaba biragamba noshutahafa omuntu bishikatera ngoma burikatera ngoma wena aine kuba namara kutera engoma ninga nizina just buri muntu wena namara kutera engoma aho kuba waza mukarika tugamba oryo omusomesa engoma nizo twetutera nitweta abantu bushatiya noza kubetota okay mbwene kikani kigemesereza omuntu kutera engoma aho kuba nanorwa kabiri uko mukasha 12 tera engoma omuntu amanya ngo erizo norwa kabiri rwa kabiri hakaba hariho kuterana ukora umuzugwe kanisa
abakaikuru n'abandi bija baragaterera ekanisa okay bwe hatuwaza kweta abantu tumwije mahagaterera ekanisa hati mwe n'abakozi hataruha kuma hati ibintu byacyetagiza hatuwaza kutera enanka n'ingoma ngo bo rwa kabiri beije baza kwijamba shanga koma kasirashinze Yesu akazalirwa Betelehemu amuzimu y'amatungo ecyamuresiro munsi menshi akija wanje Yesu akija wanje ecyamuresiro munsi menshi akija wanje Yesu nakunda kujuna abantu abahabire mu mico mibi natwe tatwena mu mbabazi ze nanyeta bishe mwemwe no muri yanga kwasa moya yayi echamuresiro munsi menshi akija wanje ekeshongoreki Yesu akija Yesu nakunda kujuna abantu abahabiro mu mico mibi ngo natweta twena ngeni yenda kugambira ekanisa egi ekitambiro omusisi n'okwetesa nambwe n'abashoma egidini batajunirwe batura nibashoma ebi batari kumanya aho kubuza omuntu torajunirwe ati ndiyo wamazazo tubitorajunirwe ati ndiyo mukuru w'abakristayo tubitorajunirwe ati ekanisa egi aheri ati kakiri ekibanza kya shwenkuru ekiritasiyo omuntu omwiguru n'okwetisa ebibi nango muntu chumbuzo torajunirwa ati nyine empeta uyine empeta kunkurajunirwe omuntu kwajunwa ashemererwa asasira bamukozire kubi kwajunwa arugombibi akora ebirungi nambwe nimbe nimpereza abakyara bato omu Christmas egi barebe ngu abakineho banyinazara babahereza kukurya bini ntangaro uko wita omukazi ayimire inazara amajani amajani abandi nibateka enyama banyinazara babo tubakine mini akigihisaho yagitamwa omuriro yabiraho rumwe agihaho akizuruza omukaikuru esubani rero n'omutabana kibanagire bagira teshi yagaburira gye mama oriya kiza kunyuriraho ashanga etakucweka etahiri ati namubasa oni ubasa nyukuzara achine yena etahire ninga eriya nazitaha rubaju yanye nazareba niyo yabetahire manya baba bato nubwo kubetahire gye wayina mino go kugica kunkanye nazara we nandege ziriki cyeshongoro 2:14 ende twasho nina kache okuhamya Yesu nokwesiga ekigambo kye amusharaba gwe haleluya amusharaba gwe niho yanturiye omutwaro gw'ebicumuro byanje byona nkamwikiriza akampa no kuweza ati ninjenda ni muzima narya
Yesu wanje niryo ndekwesiga kandi tari mpemukaho tari ndekakafa. Haleluya, amusharaba gwe niho yanturire omutwaro gw'ebicumuro byanje byona, kamwikiriza akampa no kuweza, ati ninjenda nimusima none byandaganise taririndura kandi cyane temukaho tarindekakafa. Haleluya, amusharaba gwe niho yanturire omutwaro gw'ebicumuro byanje byona, kamwikiriza akampa no kuweza, ati ninjenda nimusima omwiguru aryanyemera nobontine kuni omururembo Sayuni aryampamo mwanya. Haleluya, amusharaba gwe niho yanturire omutwaro gw'ebicumuro byanje byona, kamwikiriza akampa no kuweza, ati ninjenda nimusima. tabaruke biro bikuru niwe bari kubirugamu nintekateka bukakugendera je munonga ekanisa yeitu ekakoraje mazuma uburisa bwanje bukakoraje bwakoraje ibicero bya nohire mbwini nyino kushemerwa kwinje no kubebaza ahubwo umurimo murungi gubakozere oryo muri sawe kanaseha nibageta Saint Mark Murari umusaba diko n'ubwabgongi uburebereza ubwo Westankore so esabite yahwire tutakagira mbiro bikuru tukaba twinaha twaganira niwe twareba horugiri konka ahabwe nshonga yo bwire turahendire hateri izoba twagaruka ngo twongerere hariya ahitwabire twahika twaherera tukaherera nobo mwahure kuwabiro mwahure kanisa yawe yo kubanza keriye ha ko nabiro mwahure kanisa yanje yo kubanza bantuma abusaba dikoni katerera muri bunyaruguru katerera ya Kanyabwanga katerere ya Kanyabwanga n'ubusaba dikoni n'ubukwatana na Kashenshero na Kigarama buryo muri mbweno mu district ya Mitooma tuburi Nyaruguru nabaho cureta mwanya kanyineho cureta nanakora mu rumoshi cureta no kwera sabadikoni na barya hansi na bombere mbabarya bahure konko mwara sabadikoni oriya na bar mukuru ondije ari umuhwezo nkabaho muhwezo wa akidikoni kandi kunashikira mwanya aho nkashanga ataro urutoke nabyara ho urutoke ntumbere kwikarukaga nagaruka nayombeka ho inzu nungi ya permanent mu bishenge mukaga yamani nagaruka naguraho nayombeka toilet nungi mpango y'umurembe ya yekana saho nagaruka
twagura sora mpango yo kugitera amashanyarazi gakagatakarabireho twagaruka twagura enanga nahakora emyaka 4 ebyo byona ukabikora omyaka 4 yonka okay nahakora ebicwero nabikora kandi banyihayo nabira omwahure bantwara ebibarikweta kagaba yeneshangwa he neshangwa muri Cyankukwe nabwe nabo muhwezi wo muri isa wa Cyankukwe nakora kagabejo twayombeka wishomero twahinga urutoke twaheza ibicwero twabaje kandi okwo niyo bishop yarebira imirimo yanjye akanyihabwa acureti akampereza ubwavika akampereza uburiso bwanjye atobwe n'urugahansi ya iyo mwahuro ndijo orukukiraho hatiwe ni woza harevu okay yampereza uburisa ubwa Saint Mark Murari so aho ori niho umurundo rwo kubanza urukuba ni or boss mwene ninye ndukuba hate ninye ndumukuru ni wowe necureti hati nyoka ndabampumburize iyo tora ahabusaba dikoni ori ahaburisi okay so ahabusaba dikoni hakuba nteta gacureti then ahaburisa nteta gomburuzi konka shabusaba dikoni nomburuzi nabataro wakunda nazaho konka mbweno ubusaba dikoni bwabo ruhango ariho emirimo yasaba dikoni aba hariho kubatuza kwinje mbweno neme namarisaga nemirimo yasaba dikoni eri mingi mbwena aho bamuhacurete wo kumuhwera okay kandi oburisa obusaba dikoni bwabo bucenga makanisa nkabira ashatu aho nabasa kumuhumburuza nagakora konka gagarya amareisa 8 kandi nanhetenga curete okay abo kwa noshanga abantu benda kubatuza na mwanya yarugani benda kubatuza bamuhumuhwezi okay so omazireho imyaka iri kwingana cyahori ati ndiyo mu mwaka gwa kashatu wabire kwike myaka yo kuhumura ninga ocuruho no serving ndiyo myaka yo kuhumura uriyo myaka yo kuhumura hati kurjiro kuwagamba ahi watwire ukaba umukozi washanga atari yorutoke warutayo washanga batine nju ye kanisa wajombete wayebembera abantu kujombeka wakora imirimo minje tari yemwe nemwe hariho abantu abarya hamirimo yawo barukureba abantu abo bakatebekana bata okumura kwabo ningo muntu akakora ki okubikira nyenzi beno okumura abahure abayinji bayinentanda abo kuba kubagira mu mashome kubagira mu kanisa bahweze bashomise abana babo abandi bine humuro emirimo mbwenu abantu b'ingino bakira kureba bahure babareba nk'abashema kuko shanga woriya ninegeze abana be mbwenu abahure ekinkubanza kubahabura no kurenga bashomesa abana ekindi bagura ebibanja ekindi bagira amaju mu tawuni abo kuba kukumura wataho siminto mu tawuni nana ebintu niwe tuba kubura kubigura ano babigura mbwenu notekwa kuronda aho kumura ekindi abahure no batekwa kureba ngo yaba ryoko yayombeka aho kutura kana bagira ngo abahure n'ababuruzi mwe n'abantu bekanisa ngo akasente kabona kaki kandi ori no jango bagura amaju mu tawuni ori no gira ngo bombe cyamaju barahumurimo bashomesa abana esente zabone zingana ki esente mbweni yenda kugambira wareba omuntu waremerwa gukora esente mu kanisa tina handa yiba kumutakaza bona Reverend mu kanisa ara musente kandi iwe cyo kureberaho ukine ngayeza korari kaba TV wese ngo bije bantayayire
just kandi aba TV abantu bamamayengu bagire sente bwene bakiza mu kanisa yanjye bantayaye basima aha n'abandi abaye barakampara batureba batoherereze sente tukarundana miliyoni 3.8 esente uwo uri kureba ziremera mu bwahure nubwo uri umutahandi utarazikora hateze sente zikaziriye zawe ninga zikaziriye zekanisa niziba ziriye zekanisa nkako kutasiya bakwerezaho umushahara wotazikoziri tokuzayo otumumpa muki umushahara no gubona ku rugiro rwo kukoziri okay kandi wagira ngo bazomaka gabo bombici konka bahura aba bataha ninga abahure n'ababuruzi bataha amakanisa obwiri butaho wabo kuwombeka bombaza kubuye boba bwihehe Bishop witu nagera ngo hakanisa Bishop wanyu no Bishop twino mujuni mbwenu na habura abahereza ukwiyimirizaho kandi abahereza bine sente wagira utuntu bazihehe yitwa abahereza tuba twine kibanjumuka tugaruka tugera n'ikibanza cya mwanya hatworwa ka mwanya wahinga urutoki famire yawe yarye bitoke bye byaha ubu notura neka yawe wanotura neka yawe ekikumanyise bitoke byo mukawabireberera buri mwesente ekindi nobo yinita kakanisa rukuri sente nk'ikumi bwene yaba kujugira yawe abone sente ukagurente oyinita karya free yo kurisizamo ikindi ahe kanisa bakwereza ekibera ushatura mwengu bakwita karyabusha urisa yawe ari sente entami 10 nazibana zizara wareba umuntu aryo mu kanisa aryo mworo umanye ngo kanisa umutugwe nugwe muki nugwe mworo ekindi bwenyo nkahirwa kandi yo mwahuriye konka umuntu akantayayira yangira tukureba kuno guze sente nibazkwimante atanibazibika mu banka yitu mutara atkando mu banka ntabika mwabashema atabo bwenge baziyamu bagenda bazikoresa bashingirenta tuyugure imigabo mu banka oyihe mu sente rero ukore byo urkwenda ugume nuyuhura nachurra na zo mu banka nigura mu imigabo nyine imigabo 20 mu banka yetu ya mutara nihaye sente nagura amataka rero mpaka sanisashura kandi iri take ruwagura harimo imyani harimo intoki uyihamu income ugarako ushashura unkaro kushangaho ati nyoti inkurya amabanzi ekanisa ne ikirizo muntu kuri ibanje umwana bambinga hisomero uti inkurya ibanza kashika none utunga kashara kuri kutunga ugarara nkahi kurye yiwiha icyo cyo kugira ngo to kurya ibanza ngwesho umwana ashitame ngo utarya ibanza hano urya ibanza konkora kuryihura bwenaniye namwe kugambere izo wene batorana nubenda abo kuza kukika ngo we nambaye ya 10 mu banka yitu mutara ngo te kukicarira banka baronde bake aza bajyangwa bine mugabo mingi nubo baraye simbe nkazaho naye simba hata nanye ndi mu bantu bacyaba kukicarira banka or delegate bwo kube mugabo yanjye mwe nani mpabara abahure bareke kujya mutuba kurya roni aho ko mutahi wa wariyo naguze kibanza to innocent zo kukigura ko kurya roni no kitundo gumeno yihura kandi ko kukereka bahagura basimbe miti no tumbu twatoro tugeraye turugaho okay
ekyo ogwe n'omuhanda gumwe ekindi ekibanza kibakwire aha mwanya kikozese rero noyihamu sente hariho abakusha mbwenu katugambe nkanye mpingira orutookye hataari murara hindi emitumba nka 500 nibakuha sente z'okuruhinga nibakuha amasha g'okutamu ahabwokuba nibenda obateereho orutookye abandi rukaremetaho so hati k'okutamu amasha obyaramu ebihimba hati ebihimba byera kandi ebyo tibakubikubuuza edebe y'ebihimba ebinyobwa ekindi ente zawe wazitaho zarya zazaara wanyweraho amate kasha oyine ekibanza kimwe kwara naasa kukora akatunga hati nongambira ototo mwahure ayine ekibanza ekyomuka bagaruka bamuhereza ekintu kiri sente 20 hariho aho kuhinga emikono agiine rero nogira ototo mubwahure harimu sente haburamu sente abahure bakore nyona mbwenu ninshemererwa nuje kuhika owange mufuriire y'abashaija 3 n'abagura nyine poroti 10 omu tawuni konka ziri omu tawuni nkazisimbamu orutookye hati nintemamu ebitookye nguza n'eka yange erya nayombekire hati ndiyo ninyombeka nayombekire na boys quarters hati omukyara wange mbere burikwija nowaza kumureeba nomushanga omu kikaari nobanza wiguraho nkagura itaka nyinemu ente z'okunywa amate abahure omu bwahure harimu esente nambwenu naninshasha abakukoresa orurimi orwe ngu omu bwahure tiharimu sente nibazibira abaana baitu obundi kuza kushoma obwahure bakyeta obworo konka tihiine itungo eriri nk'omu bwahure kare ekyokureeberaho nyowe nkekanisa enshoniise nakugira ngu nkampereza ekyamushanju kya kare nayeyongyera nashoma nyine certificate nyine obwahure hati nintunga omushaara ahabwokuba ningukora omushaara ogu nkutunga hati mbwenu obucura bwange bucura ry'omu haya Kibaale nyine ondiijo osigaire nawe ariyo nashoma obushomesa bwe hati kunkurugamu fiizi nikiba nikimanyisa ngu esente ezindi kutunga n'akaho k'okurya ekindi amataka hati wakwata itaka nkaza kyamuhunga oku nihayo ekibingo nakisimba hati woine ekibingo aba biine ente nibakuhereza amate ebikopo nka 5 woine omusiri gw'ekibingo oguma nonywa amate buri izooba nobaha ekibingo nibatwara amate ekibingo imagine kandi ekibingo kokuba okiine otemera ente nobwo obunyansi bwoine bukye ente zaawe ziba ziri ahaiguru ereziguza akanumi enumi yange nkagira aha eri nto yagomoka ecuukire nagiguza 1,5 etaka rigere muri nyina kurugamu omu bwahure harimu esente nambwenu mbe nimpabura abantu bareke kugamba orurimi rubi ngu omu bwahure tiharimu sente rero abaana baitu bakareka kushoma obwahure bakabweta obworo tihiine baine abakukora esente nk'abahure nambwenu nyowe nwija kugira omugisha ontayayire tinyine bingi konka mbe nindeeba abashaija 3 kuruga omu itaka bakarukuhereza ekyo tikintu ky'okuzaana hati itwe ababaire bari omu nju eka yitu nekerayo obworo n'oburofa n'enjara mbwenu hati wahika owaitu okareeba nka hati boys quarters zange nanenanka niija kusya wange rero obiteero byoreka abantu ekindi korikuba noshomesa
oba notunga akashara Okay. wabahingira omwani iwe togurya bitungwe ahubwo kuba iwe notunga akashara omwani gwawe guhika kunoga ogwanika gye guza nakyoma. Okay. Hati obwo n'obuhabuzi bw'abaheereza barahanga nk'iwe konka hariho abantu abarikureba kandi omwahure ekyo ruhanga akakikuha kwegyesa n'abakukira omu myaka kwegyesa n'abakukira obwegyese n'abato n'abakuru buri muntu mbwenu abantu abo bakakora kyo kubikira nyensya bari omu matawuni abamwe bariyo nibakora obwire nk'obwo ebiro bikuru abamwe nibenda kutaha konka akasente bakapuraningira okuba barakarye gye so omuntu akabiika ati omuntu ebiro ebi nikyenda omuntu abiika omu bana barabona akasente ashomesa omwana we ninkya kare itwe tuhiine ababiire baba nibashomesa abaana batiine bintu by'amaani abaana kuba babwine emirimo eka zaabo baziihayo ekyo ni kimwe. Ekyakabiri omuntu yabona esente ashemereire kugura itaka nyombe nintangaara nkagura itaka miliyoni 8 harimu amaju omuntu yafurukaho kariyo wagomborera yaza kyaka miliyoni 8 konka hatari miliyoni nk'igana 2 itaka niribiika esente rero muno omuntu yabona esente n'abo bakaba bari omu tawuni akabona esente akagura itaka akasimba ekibira hati turipu y'enku ebimotoka ebihango biri omu 5,000 omuraba gw'okuhanika ababiine ebizimbe nibenda emiraba y'okutembera omuraba guri aha 1,000 bashi waba oine emiti yawe 10 hata wabazamu 1,000 hati nangwa n'ogw'okugura itaka okasimbamu ekibira nikiba nikimanyisa ngu omu myaka erikwija k'okutema bashara embaho nooza kugura motoka niiwe oruga aha bigyere. Ruhanga ku yahangira ensi Adamu na Hawa yabato omu kibanja nanye hiine ekibaye nibangambira ndi omu tawuni barikugira ngu oba oine enyima obaasa kuba ori omu tawuni akatare kasi ebintu byawe nimwe ebiri orikuba oine ekibira enyima nookiguza ogaruka nkahi omu tawuni kokuba oine ente zaawe oku ekindi kokuba oine itaka mbwenu twegire endiisa egi ey'omurembe noogira singenge waayina okoma itaka ryawe ofukura amaizi otamu ente agari amazima omuntu yafa obworo naaba bweyireetiire konka ebiro ebi nooreeba school fees zikaba haiguru kandi nohora abantu nibeetombwitera economy kandi entaasya noshanga eri nkye school fees ziri ahaiguru mbwenu expenses hati omuntu akabiikaho nka percentage erikwingana ki arigaho zingahe nyowe nindeeba ekyokureeberaho aha sente yoshemereire kukwata oshemereire kubiikaho wakwata nk'omutwaro oshemereire kubiikaho 200 ahabw'okuba nibagira ngu buto neekorera bukuru kandi ekindi abantu ekinkubahabura abantu hariho abatiine mitwe erikushuubura okushuubura tukwaba abo b'okushuubura bonka omu mutwe gwawe oba oinemu obushuubuzi. Nyina omushaija mbengyeye kumurambura wakakwata faamu yahinga entonga yazifuhirira gye yazireberera bwengireyo kumurambura nashanga yacwa eshaho 15 bariyo nibaziiha ko witu kishabya nibazireeta kunu mbara eshaho 15. Munywani wanje ogumira aha program aho niho twahenderera
ebyo mwahurete bukahwayo ahabo kuba yaza kugera mu byarabire mwatakajondwe noreba ngu ensegi noza muri ensi nebyewunyisa nibingi munonga biri kutangaza bimwahure yarabiremu atakabugine Kristo konka kuyahereze kumbugana kandi hati Bible nko kwa kugira ngo mbwene reba ebikuru bihuireho hati kandi ebyenyuma otabyetaho reka tukunonchere byo misho